Matulaya, Senator Bam Aquino, king 1.38 trillion pesos sa allocation para king edukasyon king 2026 national budget. Ing peka matas, alinele apondo para king sektor, king kasalesayan ning bansa. Agpang kang Senator Bam, ing pamaglipat ning pondo, iba't king maanuwalyang flood control projects, papunta king edukasyon, papakit mo ning pamanutok ning gobyerno, king harapan da rin kaya nakang Pilipino. Kinilala na iting maragula tagumping budget ang magpasikan king kalidad ng edukasyon iba't king basic hanggang tertiary level. Budget na may pinakamataas na pondo para sa edukasyon sa ating kasaysayan, 1.38 trillion pesos for education. Meron tayong 65 billion para sa 30,000 classrooms, 27 billion para sa ating school feeding program, and of course, 5.7 million Filipino students ang may libreng kolehiyo. Sinabi ng Aquino na kaya beking pondo ing 65 billion pesos para king 30,000 classrooms, 27 billion pesos para king school feeding program at pamagbalaos ning libreng kolehiyo para king 5.7 milyong estudyante lalam ning Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Iba't king original 13.2 billion pesos sa classroom fund, king NEP, tinas na itining Senado, king 65.9 billion pesos, bang pakibatan, ing 165,000 na classroom backlog king bansa. Ing pondo, ilelaya king pamagpatupad ng Classroom Building Acceleration Program o CAP Act, alayong pabilisan ng construction, dareng classroom, king saup dareng LGUs at civil society. Dagdag allowance sa mga kabataang nangangailangan, sa mga nurse na nangangailangan ng tulong sa RLE, at syempre yung students at fear at risk of dropping out, at meron din pong tulong. Tinasne mo naman ng Senado king 28.6 billion pesos ing pondo para king school-based feeding program, iba't king dating 11.7 billion pesos. Bang asigurado nga duwandala na yaldo a feeding program para kareng magaral king kindergarten at grade 1, kabilang ren targeted feeding hanggang grade 6. Manatiling mani munang sentro ning budget ing free college law, amamye libreng edukasyon, kareng 130 na SUCs at LUCs. Makanyan man, migaga na kay Aquino na dapat bante na ng publiko in tutuking bicameral conference committee deliberations. Kailangan natin bantayan. Hindi pa tapos ang laban. Magkakaroon pa ng BICAM. Kailangan natin bantayan na yung lumabas dito po sa BICAM at mapirmahan ng presidente ay isang budget na talagang mahalaga para sa kabataang Pilipino. Bandang talwi, dinikdik ng Aquino na ing makasalesayang budget ay panyambutya para kareng kayanakan, laban king pamanako. Sama-sama po tayo dito, bantayan natin ang hinahanap ng kabataan, edukasyon, hindi po korupsyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.